kirero waria rwitite na mbere utukuboru wareni mantu igi ngwataniro yatongire ba county mero boroyo abunge nene rane nde rukuru nekete kuna na atete ka abunge ba na nyuma ya mukaririte wo urani mubunge wa Tieni West Daktari Mutunga kwithira ke belwa ya mukaririte na mugambire dikirone mubunge wa bore kwithira kiyukia kanya kawe akariba county mero bore churia atire mpathoi kuone kathai kajumba kuriria witi na mbere kwithira bokioneka ndene ya county mero ndo ndio twaretoka na rukiri mubango ya siasa ta nambere kwarane na batu kulukura 40188 no namba ya SMS ndakinya kire Facebook na YouTube ta nambere na wikira opinion yeku kana comment yeku na ngatho machoki ya kura tu wita nambere kinya Nteto chetu chia utuko bwa rware yani to kuthura ndite kire Nteto cheweru tha Ithatu. Seneta Kathuri Murungi kuwa akambire kumurika ngui cia kawira mwangaza wona arikio tumira budgets ya gavana Kiraitu Murungi. Areimba madani ntere chekonyo kutheta bakiwa ne bayitimbe nyingi muno iraba yakachio mwere bakiwa batego myakithana cia fertilizer kana ni Randore factory. Aremi na biashara bamira kutheta nembe cia nenkano kirisa kuya mwenge bakiwa mwankathai utibe bagunigite kumane nacio. Ngekire ya siasa turumureka siasa na mpathuri kuoneka atete ka ngwatano ya bunge ba county ya Meru. Anko watu ni kiri Nteto cheweru tha Ithatu wuni betawa MUTEMBEI adwandi munaitoa mathithio ni CD karwitha. Tukiambiria seneta wa Meru Kathuri Murungi wite akambire kumurika uriti ngwe bwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza wona arikio tumira kigina kia gavana Roroyo Kiraitu Murungi akiaria wite buketha buruntu bubumu muno kumurika ura utumiri bwa mbeci bwitite na mbere akiwa nkuluki baketha baikuluki kigina kia maseneta kiondo batetheria kuonora county ikuruta ngwe. Kerire mutambo joero TV mwako emwe seneta Kontemiro bona Kathuri Murungi no gitegeterete gavana Kontemiro bikara Mwangaza athire gutumira budget thirikari nkoro na mbire gutumira kwa muri wa Nteto mwaka jotore na kumira gwita na mbere ndira kethura kiambire ngo kwithuritharire metho tumirwa mbesha kana oversight. Seneta Murungi arwa kethura kiambire kuithio ntubo na njire wikaikaro kana state of the content race. Ndenda at least budget yeje yale previous regime etumirwa mwanka June this year tukiambira this new financial year leo kana the state of the address anaenda kuthithia ndina budget ya 2023-2024 inkwenda kuona muno imbina mbecha chikiri lakini nyambere ithomo nyambere ba conclude ngandikira speaker kana kira ko assembly nikenda agamba budget policy statement mbere barikia yonde mbona urabekirite mbeca cha county kena gita kinya address mbumbo na comments kire budget yiji imbitu go expect kari kana komori joena mwaka jwa 2019 urakagiteneka kana ministeri mejanthuru ne Kenya bono mithikari nturi kagiteneka na senator Kontemiro na itire ntumiri kire county gogorukiri karo bya bunge Kontemiro kira kiri karo kimwe ndene miaka 5 wagia bombesha boko ithengo imoja hizi ni ntu bomwe puti tubukirotera muni ma senators wetu kwenda oversight fund nikenda budget ya tumika tuguita mbesha ja national cheta county ituguteteri geta county cheta county na chio tuna incro budget lines yadura mbo ichirari chinjwe 500 ningana chinji so tuena that mobility tukomba kwithura twitula vasa across the county tuitaga exactly ngwira yomba kuiteka. Seneta Murungi eshoka kende kithiria gavana bakoro bara bakururinya kunukara ne guchibya mbecha cha mwingi iwo batere kwethira bekinyira kiri kamite sipa kwethira besho kya bioria na ti gavana babero mutore otomere mbecha no batikuiza no batikuchoke biro bya na no Kenya Public Finance Management Act yuga yo tomokona ke issues ya telecom no kuona njo muchero akija aja National Assembly guchoke bioria rira benda ya telecom onto no ole CS na ta biure byawe achokiewe so ngabana ole forma ukethirwa gwati na manto ja mispropriety ilazima je wengo api ahatire
kumagaro bunge seneti kushokera na kamite sipakire itongero tisinetwa kumurotero mobi Moses Kajwang yambire gwitangoge agavana sibedrito bakija kushoke biru report auditor general mwaka 2019 mwaka 2020 kiume ketwetitiro bakethro bakiambiria report mwaka 2020 mwaka 2021 kamete we yakajwang ya county public accounts committee bati bachume burubeje up to speed nikenda by the time mbeje iji ngabana bakadro bato maira each 2023-2024 bedro bale up to standard nacho kaba ba consolidate myaka nontunda ndaitango ikinyake kamete ya manto ambesha bategemea kera most recent bategereu nikenda bedro mbeje iji bekinyodira 2023 onde general akireta report senate bedro icho bakubena chira calendar ikenda batega imuguja myaka 3 inediri nontunale baba durwegoro nonga beja bategero mwaka jo mwisho nke report Nteto TV kumaja kingine kineke mushimjo Nairobi mbita Boniface Mungera arimba majani kumanture ni yakionyo ne bakuthethanikira bakuwa ne bayitimbe si nyingi muno kiria pamukairo mweri bakyo batikumya kwithira mbesi unisio fertilizer kana ni randure factory bakiaria ne bawretiere kiria ba factory kwithira bebe kaweru ne nankuluki kure minister wore minadede metekalenture ushumire no bono ke kumania kiri kinyamara ke mutuikare aina Nteto nkuluki nikirigana murigaro jo munene kirarimi ba majani bakiuga badeko gerambe ciao cia mweri banki bethire gitangi na badeko myagitumika mbeca ciao igitwa na Nteto kere na arimi baba kuma kionyo ni baugite no kabate kumenya ketha ni marando jagiti jara bari najo factory kana ni mbeca cia betre cira bajukitie mutimbeca turethera bank ukalia na arimi baba ingi bonde bethirite magana jatha tu jana jatano so kwage biure bibinge ina mbesiretere tukwaga ona mbesiretere ngutu iri kwarua ati bataresa tugiti na tutekwero bwega ibataresa tugiti ni rando turareire kana imbi kurathithikire bataresa itwagiti ikeitindiye mwiso ne turigwa tugiti bataresa niyo tukuria murimi o majani ndigatura inyere twe mpankari turendia banaza biashara ene antu itubaeja marando bakieja kureana mambesa cia majani lakini raundi ezi antu bathuri mono bamwe kinya bakurira twina kithikira muntu bwari majani jana biashara ene tukona turi kionyo naja biashara ikiriki nkorokia arimi baba ne bameneretie rekeria baba factory bakiuga bathithagia mawatho na bakaja ditithia ngugi batimenyithitie murimi kana kamite bei wanda bakiuga nika kumoka arimi bethera bari mundune na nandi bagiterekeria bana kinya rwangirwa kitindie umira na kubera nembio yongwe kuria ingi baumire kriari bamenyithia arimi ndene Kenya imenti kionyo ni atakurakalire no to mundu jo tukuona my friend jo endelea majanja kathuka no jaja jaithithirwe nyomba na antu batantatu bakaumara baka implement na baka execute itukurigara mauntu jo raja ketho ya karike na muri miomba utetheka ibumire botwere uma boria boryo botigoteka mundu na botweke werune itugwita ngugi ketote kwa na umithio arimi baba kiongea ne baugite ne baigitwe kwina kamweke kamuninwa mutongiro mugongo rigathi gachagua gutirimana na erekeria ba majani bakiboria bakeja kuona kanya kau kida baba tikwira gachagua turenda bwithoro turite ngrivansi cietu biuria bietu kira tukwenda kuthithirwa bugaikia merekeria jenu bugaikia wendekithiria bwenu ka gutwika president bwitite kuona kitumi twina thina nyingi fertilizer yetu irwe kethwa subsidy ira tukwirwo ikethirwo irio mantu ja reforms tontu reforms ira tweterete igatethia murimi citombire gukinyira twithwe turi aware imbi kamiti ira tuthurite ni ngugiriku na muthia buruba kiromba minister urimi kirimongo jwa Kenya mithikari nturi kethira kuri na kigina tigire kirirwangirwa atonyere gatigati agwate arimi bambaru bakiuga thai bengi baonoka bakuyira majani bakenderia mtu kiumbe na mbesa cianjara atukwenda murandi miru niyo ina thina yongwa nontu kethiri mbechiri yeja na kwachi gutethia guntu gukungi indona antu baigwa bakewa mbecha antu bamira ibakuewa na bange bakuewa mithika wangu ndi friend our son of Meru
muntu ra tweregirite tutagatwitithia wangi if possible tega account ine ku ya Ministry of Agriculture kintu kira gikonekana ikireto sunire ketha majani nontu antu iba gukua lakini ro barathire mwaka ju muntu eta banki ya gambecha ni rabindire kuruba mwe nantu barabena thina barabena mpara nontu kwina mpara bakajuke majani ja bakendire private sector kenda bona mbecha cash kuwe kaendi factory cyetu cha KTNDA this month batauke wi majani nontu ira maingi jitulienderia jarenderwa cash mundene nontu muntu kethera mbeca kugito cia thira account ine utita wirana buketha majani buruge. That means abagiti amajani chako gito yakenderwa the private sectors. Makionyo wandine abogeta West gishigo mbunge kia South Imenti nke report Nteto cia weru rekwari etwa ni Mutugi Kare. Miri mekai nyuma ya mbunge wa Tiene West Daktari Mutunga kwithira kithuru ya mukarindite wa ngwataniro ya bunge Bomero. Ntuko yesone ndi mbunge onethire akinga cyo kuma kire ngwataniro na bunge baba thura mbunge wa Bure mugambiridikiria mukarindite wo akithetera Mutunga wetengito kire ngwataniro no ntubo wendi baba kurombetike ngavana mwakine wa 2027 na bunge baba kiwa mungite no ntubo tongere bawe buthuku mwankanende ngwataniro ni thurite akaririte bathatu na ara kariba county Meru bo weto ntubo pombo bata weti na mbere Phineas Mana na kolelio ntubo kire arwe siasa Yokiarono nyuma ya kithurano kinene kia mwaka muthiru abunge bakuma kaunti ya Meru nibethirite bakia amwe na kwaria na kanwa kamwe wetikaniria mubunge wa gicio kio bunge kia Imenti North Rahim Daud otweka mutongeria wo kire kundi kio nikio Meru Parliamentary Group. Ende mbere kinya ngoko tolelia abunge bane bethirite bakia ringi na kuwa bo bakuregana no tungeria bokie. Kiaria kaitene kau abunge baba tongeretwe ni mubunge wa gicio kio bunge kiatiania West Dr. John Kanyuithia Mutunga wawire ni popongwa betikanirie kwiyamwe na ukurukia Rahim yawe muneneo na tukirwarira tware aruo itwetikanirie nontu Rahim no wo tukonvinite no wo tuwipete mwanga twachemane tugwana take leadership lakini kwe bamwe betu batareo na number 2 kiri utongerio kwa manto mingi muno ya ilakwa Mutunga netire na mbere na kuetumi kira kiatumire barita Rahim itine kiu nontu achalita mubunge kiumbe ore thirikari ire kukaiteneka mekenya kwanza na kendo kinyela thirikari na udhu balazimika kubwithio garuruku kiri utongeria batu turailia utongeria bu bothi bo atanite na thirikari ire kuo thirikari ire kuo ni UNDA na kinyo utongeria githitu kando kinyela thirikari ire kuo UNDA bwega no mwanga UNDA yukio tongeria bubwega nawe Antonia kie Rahim Daud augereirwe ni rwa mutemere ari kumenyethwa na ritietene ki nonto aichalwa achaliro ni abunge ba barabonthe bareo na ura kinyo mdekithitie thira kiuka kieteki nwe ankero tongeria nwe ni Mutunga courtesy demands kwamba mjumbe wote anaitwa anaambiwa kwa nini anabadilishwa ama ni nini imefanyika. Shori hata hatuja kaa wiki moja. Mwenye kuni propose ilikuwa ni Mheshimiwa Mutunga. Aikireria nkoro yekia Rahim awere Kenyatta na batana itiki na Mutunga urawari munini yokie na mumenyethetie ati nwakethirani ndi akirita kinyangwecha mutongeria wo yawe Rahim. Hawa ndio wenyewe walisema mimi nilikuwa nimekataa because mimi sina time. Kawaida hata nilikuwa nimeambia Mheshimiwa Mutunga wakati nilichaguliwa na yeye alichaguliwa vice chair, nikamwambia wewe ndio uta deal na hizo maneno zingine zote, shauri mimi niko busy na silikuwa nasikia vizuri. Rethi mbicha boya nende nyuma ya Rahim ukurwete niki uraware munini wokie Kanyuithia Mutunga na yukirete kiake nwe mubunge mugambire ndikire atweka munini wokie bo barendikire utweka munini wokie watila nonto bwachokera nyumene. John Paul Mwirigi nwe atweka mwandiki munene nwe mubunge wa Korotwa Muthoni Ikiara ethira kiuka kiakanya kamunini wokie. Moses Kiramagujine urani mubunge wa Central Imenti na ethirite akiuka kianende tikia mubangania kana wenda kwaria na Nyoro mwete coordinator ore mubunge Ndaitare Shadrack ethirite nende akiuka kia etikia mweki kigina nwe Dan Kelly ethira akiura kwa amwatirie.
Mabunge wa kiama kia Nope Mpro Aburi ethira nende akiura kwa kuwateithia bangi nzira kana discipline master oriwe nwethirite atweka mwarimu Julius Taitumu na Rahim ethira nende akiuka kia itike munini wokie Karambuka Ilemia aurwa kumenyera bangi kana arwamira welfare no senator wa county ya Meru Kathuri Murungi anankirwa kanya kotwika patron Yau yari mantu ya mweri yue komi mwaka muthiru yu ngiriele mirongo ele na yele. Mieri ya kueta andato nyumene, kondoria kia utongeria rengi kirethira kikeya na kuchenchia utongeria boe kundike. Mutunga urawari nendia kuyukia ite kumaki Rahim mweri yu ekumi edira kebela kwa nora edirite akina nkairo etike nora nende edirite akituka munini wakia itene kau nwe mugambi rendikire muruithania bonga bamero na urumweni por edirite waitumira kia irintuku ya Jumaine kiumia ki atinende mutunga tuakedira ebatongera kiringi ende ne mubunge waburi Akiaria rendekire augera kanywithia atiritanageria ngwe na bangi niwe wakorotwa akiuga mutongeria koneka ati kuguna bangi kebela kwa mutongeria ateta wenka mutongeria etana atongeria bangi na mutongeria kabwiru kwira antu nare ura mantu jakari utongeria bugaruragwa nike riria antu bara batongeretwe baigwe batena imani na mutongerio ubu batongeretie abunge bawire mutunga edirite nindi akitithie kundi yake kiumbe umuthania ng'ombe aita kurithia akinya leimuru akama akinya mutewa akama akinya kenjae akama yekinya kura ng'ombe kuraeria utento biekwo mumero tona bya onka mubunge onongelete na kuwa bunge burabutumite akebelwete neki ne kumania nwe koneka yaka kumeria mata eteke ongabana akidurano ne twitite bayeli kwantu bathomete kwethwa chairman gokwa yeka kukwatanira na siasa cia 2027 bakaua mutunga na kwenda kwa ngabana 2027 utumukirie muno amba kwa ngabana na pengine bembo kwitha bakenda mantu yangia yu atongeria bana bone bolotete mutungo rengi bakiwa na remero kinyoba tederio kinyela rais onto braba wete balazimikire nende kwithira bakiara kia na minister wa urimi Mithika Lenturi ote muntu weta kumuona ibati twetire na kirima tomwirana na mpuru na kiri twamuthaitha tomwirana turombere kanya twite tuone president nontura twanenkere na remerwe na yontumiri ya mukarigiti wa mbere uranwe Rahim Daud kirebara bachaliri nereko wale wamechaguliwa chairman na vice chair hata hawa wakicheza hata hawa tutabandua so wacha wafanye kazi tufike tunataka kuona kazi ikifanyika onto bone ndeni budirite boy kuchairia miario kathomba kuma kiria karina kinyatungeria bamwe mwanya kuma Meru bamwe bakiuga nende kurindo ere ati katungeria ba ira bate kwenda kwithura umene na ndegi bukurigaria Meru kethiri bukuremwa kuona mheshimiwa William Ruto bwe Nairobi bwe na inspector general police bwe na Kithura Kindiki banjastri muchuri ni achole benu bwe na PS bwe na Mithika Lenturi uratuije ne muchore wakwe wa raisi ikonda gono tonya buti gwatanirite na gwe gintu bukuruira no ntukuona raisi bugwatanirite babwe impwe mono niberi ibo kinyani onto bakuretera Meru aibo bakiora kwa nende kuwatanira kenda kuguna Meru independence ya nthiguru yetu ya Kenya tutaigwe MPs beru ira gitigia caucus ati no chairman no chairinde na eu ne ibwe nene muno urawari MCA wa Ruirerorera akiwa tingwataniro eryo burukire atungeria ba county ya Meru ni kuonania kuma ngavana MP women rep senator na ndo bange bonde utengwataniro eryo na Meru mwangira thaikire atongere tukayo ntharu cia mburi utengwataniro eryo aya Rahim kuritonura wari munini wokie nwe mutunga kuritonura wari munini wokie nwe rendekire kiuria kira kinene nekithira boni onto bukethira bukione karingi kana nende rendekire akaomba kwithira itungira kia mwanka turingi kura ringi uroria boku nebo botetheria uchoke kiuria ki Phineas Imana
garwe siasa Nikuma kiri Nteto no tukona kanya kambere kakonoka ndwete kuraya nchokerete na Nteto ingi. Victory Furniture Shop niyo nduka into bya furniture ire tongeretie Miru ire Greenwood City rutere rwa Nkubu Stage ire iri na into mwanya bya kinande na bya gutigia na bya maguri jande kuma Turkey, Brazil, Malaysia na China. Turi na office furniture ja office tables, office chairs, conference tables, filing cabinets, visitor chairs, coat hangers, orthopedic chairs na bingi nkuruki. Turi na home furniture ja sofas, coffee tables, dining tables, beds and mattresses, duvets, carpets, wall units na inge kathumba. Kethorano kwenda mithemba yonthe into bya kutharia ukamaka. Turi na 25% discount kirebyo na binija chandeliers, wall brackets, floodlights, ceiling lamps, garden lamps, indoor and outdoor lamps na inge inyinge. Kuruki turi na church podiums, mawaja kugemia na kuthongomia na binge bibinge nkuruki. Ni untuboko gwata Nteto nkuruki riungira nduka yetu ntuko chionde kuma Ithatu charukire mwanka thaa 12 ciogoro kana uringe thimu gukurukira namba 0748578516. Karibuni to Victory Furniture Meru branch where style meets comfort. Hii April usiwachwe nyuma. Burudika na StarTimes Kichampes. Unmissable sports action. Catch all the heat at the Confederations Cup, the pomp and color of the CAF Champions League. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next high bouquet to enjoy exciting entertainment. Watch CR7 dazzle in the Saudi Pro League. Italy's best battle it out for the Coppa Italia Cup. Strike it from there! And who will win the Bundesliga title? It's a finish! Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next high bouquet. Burudika na StarTimes. On the road, link your decoder to the StarTimes On app to make sure you don't miss a moment of your favorite team's sporting action on StarTimes On. Watch anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Tuko gwatogeni Imperial College of Medical and Health Sciences Thika. Itogwekera werane ugakenera gukara gwa kweza na atwe. Kwiritanĩria kenda wa mukiro tungata ba utaalamu nikio konaja. Kuma kirasine gweta practicals na medical lab wokeri yewa na kinyagwa kurara. Tutibatisha twendaga kwa ritobe tukithomo gikiega buru kenda baumira nthigurune ondagitari bakoneka bena mwanya kiri utungata bo bwega. Kethera ngogieku ero kwiririria ere muraini ne ondagitari. Ibatu college rio gushoa. Timu yetu ya aritani na atalamba kumenya ngugi yao batearagia na kwejana noti ya kikirasine ende ibonagia arutwo betu mantu imwe kwa imwe ujukania boko cia nursing na kozi cia ndagitari bo mweri jwa 5 ibwetete na mbere. Welcome to Imperial College. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Making a difference. We did not have water. Hatukuwa able to sterilize equipment. Many students didn't get the chance to interact with the computers. It takes a single idea, a single decision to do better, to be better. But what does it take to make a change? At Safaricom Foundation, we believe it takes passion, love, dedication, and Kenyans to build a better future. We partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Ubwana tubetana mbere kurumira Nteto cio wero thaa 3. Abiashara na rimba mirani bakuthatani kira bakuwa mbesa chira cianenkanirwo kirisa kuya mwenge mwanka thai utikintu ibatethetie akere mukaririti wa nyamita nweke mathi mujure awite mbesa ire ni milioni ya naremura 20 ira cianenkanirwo mwaka ni 2020 runguro Peter Munya kaitene kwa minister urimi mwanka thai utimurimi kinywa mwethera itetheka kumana na mbesa ibakione bakwenda kumenya na ara mbesa hii Chetre Dennis Mugendi ana ripoti. Mwaka wa 2020
Mwenge sako iyo anenkerwe ithirikari kuu milioni 122 kenda batetheria kana ba distribute mbia ikire arimi ya loan cia kuromba bachokia lakini kuma mwaka yo tutamenya no woyere mbia ira kana no chokacia obisi ira cia ruri kuonde ni cia ingirwe icio Nteto irerekiri arimi na biashara bamira batongeretwe mukarigiti wa kiama kya Nyamita Kimathimo Njuri uria ijikine tasakijo na Miriti Ngozi Nteto baithurite ciegi na mbeca iria arimi baerwe ni thirikari cietire kinya nyambene mira sako kana ikundikire irorwa na kinya kia kiu kingi kio cieta nyambene mira sako kinya kio ikietere ara ki county kia nenkro milioni 5 nabo bare ya kuringi ba ite anto shares anto bare ka savings cio savings na mbia ira cia nenkaniro county utewo menya mathabu yo akirima milioni jau jonde ja mbeca baliuga itakinyira arimi ciarikirie na gutonya miuko ne baka ukurukira bo kurugura sako semikona mantunande thirikari ya county ya Meru itongeretwe ni ngavana Kawira Mwangaza ona kinya minister wa thirikari nturi bakwirwo ni bathingatire kutira arimi bakuona aki yao nyambe no baita nyambe ne chako mutongerio u arethio maruge yetha cia yakathama mwithongaya yacoka yaitia njambene wiyo to machieta nyambe ne chako acoka kwa weno union kuendeke bete na ngugwira woni ntwacoro mbia citha ira woyere ciarimi itara koro ria COVID-19 ciange kuru ingi ntiwa nonto itwerere kinyagira itu twamwira mantu yaku twamwira no etembe ciange kuru ntiwa nambi urabetie mbia cio sebu gendo ba mbecha ngiri bepte no tewa waere mbecha uke milioni ra wa milioni 5 kireito na obebere no ntori muchoro kireito turenda kwira mandam yaweka bera Mwangaza ruari mamoro ekiao na mwana na mwana orote mamira kano mongo twemwira nate thia antu bau no ntu bari othai na bena receipt cio atwire antu bau akiri kenda ba myawiki ya mruko otini ba myakurwambia cio ciena interest kiba bonde ba chunu mbeche yu ni ira itari cia kireito cia muko ciari cieto cia mira utetheria murimi na mubiashara mira kutha kireito isasa tukerwa lakini report tu miromba kingavana ere waziri oke atuonie ne ate bia ichi kajiumite kireito cia muko athanania kenda ciethira umuntu etere witethia cio wengo na bandu antu bari ingi tubona bakirandaranda obicine cia county government baina ngavana katugwenda kwira Kawira Mwangaza tafadhali ngavana menya ibao bakwia obicine eku bakiwa ibamira no ntubira bibaretete kuo ni ntututi kuelewa katurikane pia mheshimiwa Okonjo nipo na abwithiria petition eitorira na mantu yaya rero iya chunguzwe ni ACC na DCI katugwira Mwenge na mira na nyambene mira sako ibambiririe wika mauku yoboya boya no twatwikanitie tutichokania na tukwenda kwalilania na no cia twi Dennis Mugendi, Weru TV, muciini o Maua, kaunti ya Meru. Skuru yo bundu notia ya Karumo titiere wondini ya Thaa na nitharite bunene kiume kiara ba mukirite kio kuma kiri rais yativetira yumbanite bunene ya Mungu yo Kenya kiaria mwarimu munene wa skuru roritia ciari kwithira baiki arito skuru akiwa bena kosi nyingi muno cia tethera rito ba uciokeria ndene yo turobo mukiri wa mithika aina riboti rungu rwa miaka 6 akinyume kwambirirwo mwaka 2016 cukuru Mauritania kiubundi note Karumo ira iwandine ya Thaa na Tigania West ni itetie nkathe no chinda ira itikene ya nchamba mwankana mbemwe ya burabo atumirirwo Rais William Ruto ikulu onto mwarimu munene o cukuru Flora Kanywa awete kinya kethire ibaiti babwithetie boya bateregirite na mbemwe twaria na very many institutions kuteo ya ena max tasieto again kwenaguo twa communicatagirwa ni andu acio mai involved na function yeyo taninguriri ni matwirire ensure you are very smart that day magicoka matwira ensure you don't miss na rina tonyire in the hall ni twavurirwe thimu nyingi muno makienda ku inquire are you still in the function ru undu cio no atumaga tuona maybe ni turapenya no tutionete takoto gukora number 1 na kambuge
our position was worth tondu niturutaga wira pio as Karumo Technical Training Institute. Sukuru e Karumo ya bwithirie graduation yawe mbere tariki 17 mweri yuele mwaka uyu na ana maneana na bauma baina kosi mwanya na Flora wete kuritaniria ngwe no rumwe amwe na kwiritanĩria kwaritwa ikugutumite bakona mpumi njea. Unity among our staff members, among our board members, arema to supportaga fully na nikyo tuvotete kunyita namba yo bega murona umuthi ciana cietu ciina discipline na kati ya target ira twaugite ni performance yetu tukiaria umuthi twi at 78% na ngwiciria ya all the TVETs in Kenya yetu twina nginya department ya guidance and counseling iyo ni ya kuariria ciana iria ciina challenges na nituvotaga kuma guide nigo mavote go cope with the challenges nacio. Still we have the co-curricular activities. Amwe na bo baina mathina yara yaomba kuthirwa bakabwithia boya nkuruki yare okwaga arimo bakwana iracia mona miako engi. Board yandikite arimo 79 uga translate mpesa icio no asiukire a very high wage bill but somehow nitura manage. Then remone to expectanga capitation besa iria thirikari besaga ciana iria ci in the TVET remwe ikarega kuwa disbursed koguo nitukoragwo tutaina mbesa cia kwigana no somehow again nitumanejaga ringi cukuru yetu itina accommodation ciana cietu ciicaragia nyumba nja ya cukuru. That's also a challenge tondu gwi ciana imwe igendaga ananginya 6 kilometers from Karumo TTI na nekio at this time nirauria andu a Thwana ward o a Thwana zone matume nyomba nondo nitura expect population gukura makiria yoguo turi currently tuna population ya ciana 5500 na niturona that population ne kuongerereka come next term tondu tuna intake in May. Ari Karumo egeta na mbere kwatila kanya kantu konetieyete. Yes, because as I speak now arimo akwa arema concerned na PC niturageria kuona what have we not managed niguo come the fourth quarter tondu riu thaino twi third quarter and I can assure you the third quarter tuyarikiu na maundu mengi muno mayo. Madam Flora riu narombete aciari kureka kuona na barabata wata mpumi cia weta University ya Kabariti akiwa mwana wonde no athome mwankana ara kwenda etikumakania mpumi ciawe. Ntukuva mwana kosi ya artisan arikia artisan agendaga certificate arikia certificate atonye diploma na kuma diploma riu ni wa proceed to the university and the highest level ya education kumanisha mwana waku anaskoete nwatu mwambiririe artisan athie certificate athie diploma a degree masters na PhD and we have seen it happen. Ukauge mwana waku nekia all those in your homes netura ku request umarete wetu tukuthomithirie visi yetu nayo ni manageable tondu thirikari ni irimagira ciana besa imwe ino singeru muciari akariva na nitukoragwa na flexible way of paying our school fees. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika. School ya Mukoni boys ni ingi nyuma arito bathatu kuma tuko hospitali barena biona niliba murimo yo kolera na bangi 40 bena biona nilia binini hakiari murekerio kithomo county ya Thaa Nithi Bridget Wambua awete babwethiti ugenda kuriria utambo ko murimo yundene ya school usamura geshima katumanyathia nkuluki. Keri arito 950 bacukuru ya secondary ya Mukoni wadi ya Magumoni tamu ya mbere ya mwanka uju nikinyite muthia nyuma ya gugutumwa muchi igoro kumaniana aritoka thomba kwambiria kwa juanda arito bathatu iba mami chibitari bakiara wana gutaika arakuringana na Bridget Wambua uranwe mwerekeria wa kithomo wa kaunti ya Thaa Nithi bangi 40 kinyabo baraona ya dalili taino. Shida ilianza wiki jana na ikaendelea hadi siku ya Jumatatu. Walikuwa wanapelekwa hospitali ya Chuka Nursing. Walikuwa wamelazwa kwa hiyo hospitali lakini kutoka jana mmoja
aliachiliwa akaenda nyumbani. Kwa hivyo maana shida iliendelea kuonekana inaongezeka, halmashauri ya shule ilionelea ni vizuri wanafunzi waachiliwa waende nyumbani. Kwa hivyo walienda nyumbani. Wambua ariuga abisa baugima ba thirikari ya kaunti tayari ibathiete chukurenu na bajo kiato chunjetwa irio na roji kenda batutomera korotha ithimi ara amwe na ugu batakore kweja na mpumi cha kuga imbi iretete mbaju eno. Inasemekana kuna mifereji ya maji ilikuwa imetobolewa na ingine ikafungiliwa tena. Kwa hivyo kuna uwezekano maji ilikuwa imekuwa contaminated, lakini hatuna uhakika. Ariuga chukuru eno ikarugurwa kairi mweri wa 5 warera chukuru irengi ikaigwa igichokwa. Walikuwa wameanza mitihani. Wanafunzi wa kidato cha 4 walikuwa karibu wamalize mtihani, walikuwa wamebakishia tu practical papers 2. Kwa hivyo wale wengine walikuwa wameanza mtihani wao Jumatatu. Lakini wakati wataporudi mipango imewekwa ili wakati watarudi wataendelea na kumalizia hiyo mitihani kabla waanze masomo yao. Enkiripotera Wero TV kuma gechigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima. Arungamiri na kiama ba bonda bantereche kiutine ni bekite garo kemwanya bariritie mantu mwanya ora bombo chukeri oturone. Pakiare bo wete wasio karine kintu kimogira kangaratana witi na mbere bo pakiromba nende untubo churo ntaire na budira buruke enda bomba wite na mbere Mario ni Karugi aina Nteto. Musemanio ne yoeteria ba boda bakiotene yo kwariria mathina ya rabethero baikulukira musemanio yo kinyini anene ba ukaria OBCMC wa wadi mwena ward administrator batongeretwe ni mukarite weteria ba boda gicioneki ni we Patrick Gitonga yani yo ya moya mawatho ya raba ekite biashara neje ni kenda kurona wagagia kwithirwa batwe antu ba bonda twiki siama bietu nara tukombo karanthe tukanalize tukauwa mantu ya security kana mantu yo karibu ya kario nau kenda rira tukethera tukiona kwina issue in security tukaomba kwariria na ikundi ne bietu na nonto twina barira mbingi sana ira tumba kwitha twina tutumba inya ko disclose rantu bangi no tumbe kumiariria na tukona bra tukubwithia tukiwa hata cia nene betu so na njire mwe ya kwithira twina security wakisha bikibiki cietu cionthe cia mene tukurekania obonka stage tuketha bikibiki yonde thena sticker nora wando ketho tena sticker ekiamanya kiriku bikibiki atukwa itukuria antu bothe baba bo parita bonda bedire bena kandi in case uromba kwithira kenda utethibwa ngurubu kundi kyaku kana keshamani ukulukira kandi re ku niwe kathoma rieto ryaku kana ikukundine kirikuri ki utethibwa shamani wetu wa ngurubu akethira ukenda uthetherua ukiakuthira wo umite mawa na muntu mana ta tukureta kiutine itaro soko katirima muntu wegura ndene yana atu tonsoki mawa ukawa no tunsokete ambo yana ririku mantu ntu ayu wa watikana ro mawa wa watikana ro mairithatu wa watikana ro kangeta kana place wingi wa ya kiutine kamata ya yana uroyera atua kali na weta kinya ibiki yakueta mbere no ntuko kuthukia mauri ya stage rengi kiaria sine sergeant wa kiutine ni weto mboya na ritete mukana kirete ba bikibiki baraba kurita biashara yo kama tandawa chambogita akiua uroka watikana kajokirwe Italia kuringana na wadho. Those are offense. Ambapo ukisikwa kiwa umebeba kama mtu ya bodaboda utabeba msalaba peke yako. Sababu wewe mwenyewe unajua kwamba ukibeba bangi, ukibeba cocaine, ukibeba any type of drugs, katika sheria ya Kenya hairuhusu vitu kama hizo. You are carrying them at your own risk. Ukikutana na askari, don't call the chairman. Hata kama unanijua kama senior sergeant in charge of Ketini, don't call me because you have breached law Kenya. Niaretiria baba bikibiki bae ikiumia kimwe kujuria watho boda cionthe kwithirwo iri na number plate ni kenda yumba utetheria kurona wagagia itokuwa bikibiki cietu cionthe cithe cina number plate kwina bo balalamikite abakiwa membi bikibiki cio itena namba nonto na beta ukoba ibeta kwatuika batikwewa namba lakini oni ndako ni family ntu kwingi ndari aro bisine ya watu credit maua ira ya no antu betu beto ko ba bikibiki na nderwa number plate iro na ndaciona ningwa number plate mbingi mbua box Ithatu antu betu bariete kuira ende antu betu inkobwele nkatafadhali wakikishe ibo weta bayo kinamba ira na kenda tumba kukabiliana na issue insecurity na toua kiomi kemwe kyo tukweana kire antu betu bakikishe ponde bikibiki cio ciina number plate na werera ukea kuwathika noti na number plate nyume kiomi kemwe tafadhali
ukia kulauma muntu uri ku chairman wa stage kana muntu kinyore ku ukiwa ai uterirwe, sababu wengine wako na number plate na mwameweka kwa nyumba ili asijitambulishe kwa ile kazi ambapo wanafanya, ili asijitambulishe kwa ile sako ama the group is involved. So that number plate is for your security and your identification as a boda rider of Kiuteni. Akiaria ward administrator wa Thiru Nenoe Joseph Karithi na wete thirikari ya county kinyayo erirwirone ukiri kundi bia biashara ba ndito atanire thati tuga consult saindi ne thirikari tumbe kwithira twibatethera cia ukura no ntuito kumenya ndaka cietu na family cietu ira nini kabisa iyo bethera baingi nenya sana na turutere no thirikari twatanire tukandika proposal sei kundi bionde bia pikipiki kenda ngavana wetu kawira mwangaza ora we willing nenya sana kwithira rungamanite na ntwa pikipiki omba kwithira batetha cia kiripotera Weru TV uma Kiutini Gembe Central Mbita wa Marion Karugi wa Kenywa. Glory Kawira ni mwari utumira ntwani ndi kure monyoni mwanya kendo chukiria uturone. Pokumenya ni ati Kawira ni muthomi indi hari tumira urimi ipo utumira ndawa chikene ndi arankulukiri tandite kurutana kari mantu igie urimi bo kome kinyuna muliongerete kiri munda yoawe na rethirite ndia akimurika ntubo kiri mubango yo murimi ureume. Cemania na Glory Kawira kuma Gitoro urotumagira kanya karia kari omea nyomba yao kuri manyani cha kwendia mithemba mwanya mwanya no indi kithomo kiawe kiria athomerete kia witi na mbere bomugi tikio athingataira mono ta uria athingataira urimi. Thai profession ya kwera neni ya agriculture ndithithia na yona passion kuma wendi wakwa bwa nkoro kuma ndene kwa Kawira athingataira urimi butiba gutumira ndawa cia nduka no indi we athondekaga cia bagitumagira imera bingi iri njira imwe ya kurua na mpanga ya kansa na mirimo ingi. Busy na organic farming kurima urimi botena ndawa cia nduka cia urimi na kirage anskumire kuthitha ya urimi butibwa ndawa I kona muri kwa associate na ajiba kansa muri mojura ba kurukaira ndauga onintikoro andakintu mtu akurukira murimo kurukira kirikyo kinyamborera mtumaira mpamba ku go treat na moju ash mbere mikira mundene menya wekirete na etena moju kwena manyinyo worms izo zote zinakwanga kwa themanywa lakini wekira moju koraga kinyinyukira. Kawira aimbio ugaira no imera bibi yaku bya kwambugaira mfamenta garlic, ginger, rosemary na lemongrass ibyo ntumaira mfamenta 3 to 4 days then unga spray orabuje pest allergic to something pungent ogera kinto kina moruke jo strong etekarakarao na the main factor is kuma urimi bobo kwabotina ndawa iroje orogwe tekiria roje wetekairia kumegoro otege ntugiga setra kwena roje awangi ntumaira mangana trifonia diversifolia kuongera foria fertilizer facilitate vegetative growth ume bobo bure inawitete Prabu winge mbitite ke jojo kwa delete na pongi mtandaone. The main reason ya kwa kuthithia urimi bubu kuthithia healthy eating foods. Mtu ugire ndawe 3 weeks aringire roje uge ndawa ne thirire eke thokoni. That is the main factor inyatha ii kuona asinda ichipirori. Ibwaga sana tue mataro tuli antu babethi. Menya biga wa farming bakamenya iruko. Terasma ugwa withirwe wi mndene ju. That is the mistake youth wanna make. Na agriculture is paying. Ende bo baije kutonga muthetu ikukurima. No urimi nyawe kuraja. Antonia Weru TV muremi uriome na kome kinywa.
thainya na ndake 18 uno tukinya muthia Nteto chetu gucokeria nkatha no ntuba kutho watandirite na uni betwa Mutembei ndwandi monane twa mathithio kari Cindy Karoitha. Good night and God bless.